Deo koridora 10 koji prolazi kroz Srbiju, nekada poznat kao krak autoputa bratstva i jedinstva. Iako daleko od konačne izgradnje, već je počeo da povezuje građane sa prostora bivše SFRJ. U vestima sledi prilog o prijateljstvu dva čoveka koji su 1991. na Vukovarskom ratištu bili na suprotnim stranama. 33-godišnji Hrvat Damir Vajda više nema dilemu koja mu je omiljena mesara u gradu. Zvuči čudno, ali razlog je susret sa Slavom Stojčevim, koji je 1991. kao pripadnik JNA boravio blizu njegovog rodnog Antunovca. Ja sam završao 7. razred i kad je počelo to lagano, odjednom je došlo i sjećam se, par godina je onako bačeno, rat je odnio, što bi trebalo biti normalno od djetinjstva ili odrastanja. Stojčev priznaje da ga je ratna prošlost proganjala sve do susreta sa radnicima iz Hrvatske. Ja nisam imao nameru uopšte da ratujem. Ja sam po prirodi miran i čovjek sa drugačijim shvatanjima. Jer mi smo ovde relativno miran narod, tako da sam želeo da im pokažem da nismo svi loši, da ima poneko i dobar. Kad odem kući, uvijek ljudi ispituju tamo u Hrvatskoj kako je, da li nas neko dira, pazi se, onda moramo nanovo pričati da je sve okej. Iako je Damir kao 14-godišnji dečak doživeo rušenje porodične kuće upravo od jedinice JNA, bio je fasciniran gestom caribrodskog mesara. Jednog jutra su ušla 3 momku mesari, htjeli da kupe doručak i ja po govoru sam poznao da su odozvi iz Hrvatske. Pitao se ih malo kroz šalu, jeste vi momci iz Lepe naše, oni su rekli jesmo. Posle pola sata su se vratili sa željom da se vidimo i tako je to počelo. Prošlo je 20 godina od tih događaja. Vrijeme je da se to zaboravi, da se krene dalje. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. The admission of Croatia as a member next year, the opening of membership negotiations with Montenegro, and the granting of candidate status to Serbia all strengthen the process of reconciliation in the Balkans.